Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Welcome to my fans on TV. It's the Nedbank Cup. Mamelodi Sundowns 2, Penny Home Defender 0. I'm joined by Chiris. Kile watata for my coach. Yeah. Katoso. Miguel. Katoso. Miguel. Emuna utileka dilo tse ntshwa bana ba ka tsheko. Yeah. Ma 2000. Ma 2K. Wa bona Chicago. Malibongwe khoza. Emuna ke re emanyana. Tola pressure. Yeah. O ka pressure ro chaba ro ya kai. So weta wa na silo kwa. Ona silo kwa. So weta una silo. Kamari Bukeng ke president ya Matuta. Yema, wa bona no. Wa bona no. Ke go ira Dyson. Wa itse ba Dyson ina leng. Ke 6 kamo. Ke 6 kamo. Wantshwara. Hey mona, ke siya bangena. La baba. 6 ya Chiefs ya Pirates. Wa nyaka combination na Chiefs le Pirates. Ko di finale. Ha ba Pirates no sure Chiefs. Are bolai. Le bolai ka fe. Yeah, o ka jo sa Chiefs 6 ya go Chiefs. 6 ya go Pirates. Ya tso wethu. Ra re mapitori. Re feditse ga mo. United versus Mamelodi Sundowns. Bona. Yeah. Wa nyaka bjang. Batlisa tito. Ah, tu tsa go ngwana monyane. Ah, go ngwana monyane khoza shuka mo. Khoza ka mo hendila tite. Ah, ke ngwana monyane. Ra raloka. Asese. So. Man of the match. Man of the match. Hey, we fama. Kifa coach. Miguel Cardoso. Yeah. O change the scheme sela kaofela. Go ra ke tse uri ba lo ba tsere kae ba la ba tsaya kae ba tlowela kae. A ba tlhakantsha ka moka. Ya ba ma 2000. Ke a tshwa. What's a Sundowns? What's a Sundowns? Okay, the next round le batamang. Kare ke mokhalabe ba montsitsa aka botsa mo na go boletse kare makhaola ke eng ke rile makhaola ke eng ke mokhalabe aka se luke ka ba mokwena ke interview re mani asha ke bile ka re man of the match ke coach Haraya ka se yeah ka re o ntle ka dilo tse dintshwa a tsia the best a di biela kwa because ke emetse batho ba babedi ba go Soweto a ke nya go ba bolela ka mabitso Chiefs Pirates a ke tsibi ke re ke emetse batho ba babedi one of them I want it. Yeah,